večer, dragi gledalci. Večera se nalazimo na premijeri Izdavačke večeri. Večera sa mnom se nalazi gospođa Dragica Šejić i ona će nam reći nešto više o tome. Dobro večer. Da, moja uloga je predsjednica udruženja Ostra Beč. Osnovali smo 2014. godine i kako sam naziv kaže kulturno i humanitarno udruženje. U integraciji, znači mi radimo ne samo sa ljudima iz bivše Jugoslavije, nego ima tu i Austrijanaca, ima i Rusa i tako dalje. Ovo večer smo posvetili doktorki Vjeri Rašković, baš iz jednog važnog, kako bih rekla, životno delo. Da. Doktorka Vjera Rašković je zaslužila ovo večer, pošto smo mi htjeli u stvari da napravimo premijeru uživo. Mi smo pripremali, ja sam trebala da glumim učiteljku Desu, ali moja korpulencija ne odgovara učiteljki Desi. Vidjeli ste da je ona jedna mala, sitna ženica, pa smo se odlučili da to bude snimljeno, da to napravimo virtualnu monodramu. I vidjeli ste da je stvarno, malo je duže trajala, ali je stvarno predivan dokument o životu i radu jedne žene. Ona je živa enciklopedija, žena koja ima toliko dijela, ima doktorsku titulu i tako dalje u književnosti. Naše udruženje se ne bavi samo promocijama knjiga, mi radimo i izložbe, humanitarne akcije, znači mi smo pre 2-3 nedelje radili jednu veliku humanitarnu akciju za jednu porodicu iz Požarevca. Dovodili smo djecu iz Srbije koja su iz Šapca, male rukometaše, djecu od 8 do 12 godina, da se sprijatelje sa sportistima iz Austrije. Isto tako imamo namjeru da pomažemo djeci siromašnoj, radimo, ja inače sam od malih nogu radim, stvarno od detinjstva. Moja mama kaže da sam ja sve moje stvari poklanjala drugoj deci koja nisu imala, znači taj humanitarni rad je oživio ovde i zahvaljujući ljudima koji su zainteresovani i koji stvarno žele da pomognu i da podrže ovo udruženje, našli smo zajednički put i kako vidite to stvarno je zaživelo i funkcioniše i evo ja bi se zahvalila svima koji su i za ovo večer zaslužni. Hvala i vama što ste došli da nas propratite i da zabilježite ovu jednu divnu manifestaciju. Premda i ja sam prisustvovala celoj ovoj večeri, vidim da ste se jako potrudili oko celog programa koji ste imali, tako da ne sumnjam da će i svi drugi projekti koje budete imali biti baš originalni i lepo odrađeni. Hvala vam. Mi smo pre 2 godine, znači ovo je 3. godina, započeli jedan festival, druženje Facebook prijatelja, pisaca i umjetnika iz cijelog svijeta. Znači mi prošle godine, prvu godinu smo počeli sa 3 zemlje, prošle godine smo imali već 12. Iz 12 zemalja ljude koji smo, eto 2 dana smo bili ovdje u Kelleru, čitali smo svoja djela, družili smo se, širili smo prijateljstvo, znači zahvaljujući toj društvenoj mreži Facebooku stvorila su se divna prijateljstva i evo vidite i vi ste isto došli zahvaljujući našem zamjeniku predsjednika Goranu kod nas i ja apelujem samo na ljubav, na druženje i na prijateljstvo. Kao i mi. Ništa, drago nam je da smo bili večeras vaši gosti i potrudit ćemo se da budemo i dalje sa vama. Do sljedećeg viđenja. Pozdrav od televizije Ringe. Hvala vam.